Patalo fatu lau Samoa Entertainment TV mai pia alo mai o se whaopoponga o tala le nei aso. Wa fasalo ina ngoto ilalo le tanu i songi e tuano le falo le malo le tate. O le tanu le na wa faitau masina talu ona taatia le ngadwenga mo le fawino se fili marketi fau. E suia le marketi tuai wa tuu ilalo na isavalalo fsanga ima le faatalipasi po le pas terminal. Mo le mawina le komiti whaapitoa na tuu ia ili toa ilo ina o le mata upu le flea marketi. Lea utoe whaafo ia ne lava le marketi ilona tūlanga tuai. Talu wa mawane ya sia singa nalu isongi le el tanu na whaiai. Mai loa o lo ongoto lava ilalo le palapala. O le suenga wa mawane foi le iai peo le ofo le malo New Zealand la tau te whaatu peina le flea marketi fau le no fuanga tuai na iai. Ai mo le taimi nei o lo iai lava le ainga o le autokuma i songi. O le ainga lea o mai nei o lo la tau fina wina pea la tau wa iai no foi pe ele whaatau fursi. Na fai tau fia se fulu tau sanga talu ona soi fuane ai. O savali fo le lima la tau ngatu pulanga na tanua na ele wa iai nei. O ainga na sa la tau iai whaatasi songi o usita ia whautuanga. Maile malo ma whanua na ofo atu iai mo se tau whaapitoa ia ila toi whale lau niu peitai. O le tanu le utoi whaasolo ina ngoto ilalo talu o ele nei le moli mau le autokuma o tonga tongo sa tanu e o la tua ae o mai nei. O le minstau ngā luenga te tele le fio ngā olo a fua wa ai o vem te fono le komiti se sue whaapitoa le o moli mawina le whaale tonu le no whanga whaatau fusi le ana tu e whawai le flea marketi songi. O le aso tofi na whaamana tuai le luas fulu tau sanga o le nola, le nua o le alofa po le whaalapo ptonga o tangata yeimana o ngatu mau, ma whaatala noa i loa, le la tau fuafranga alu mamao 5 tau sanga peitai. O le tele o whamanu yanga na ausia i tono luas fulu tau sanga tuluai, o na avea o se tō tino ngā lue o le whaalapo ptonga, wao fia i nei whamanu yanga, le abatu ia i le malo o lana i lava vaenga o le paketi po le tala whaasosoa, o le tupe whaatau sanga. Wangia mai anta penpenanga o le isila sanga i luma e peilea o le manaonga mo se pasi whaapitoa po ta vale whaapitoa e whaingo fiai o na o i tutonu o ta vale lau pasese po ta vale whaitele pe o taxi. O le isi fo ilea whamanianga mai le malo fau a le fas o a fiai matangata i ei manaonga tu mau. Ia whamanianga tupe se lau tala al tangata i le masina. E ese mai le lua se lau tala a tangata penisiona. Elena o le aso sao ta maiti o lo ta pena i mātua ma whanau o le kalesia po e kalesia ese lo tātua tunu. O le aso saa tai au e amatai talo sanga whaapitoa a mātua ma whaia onga le senga sulua ma le senga sultolu. O le a onga aso fitu i lalo vaya i lana kolisi e pe o na saa noa ta maita i pule a onga le fionga te pora fui maono. O ato ni le 5 tau sanga o pai le a onga ia ne sa pats whaapitoa ma te wala audia i nai whanau malato mātua. Mato te takwa i whaatasi le au malawa mai whamoe a veo se whaamalo si au nei whanau. O le whai ngā lotu e o mai ei mātua o le tausanga sfulua su tolu e tālo siai su enga ale whanau. O le vai so fol su enga tamaiti la so lulu ma le stofi e pe o nta ua le paanga. Na ta ua le tasi o mātua e au fiai ma le vai aso tālo sanga. Basenga tasi e o le sfultolu e whao ngā aile malu mo tālo sanga e tālo siai su enga o le tausanga. O le whalemai whaitu malo i leo muenga le o mautinoe manuia i ta'avale ambulance mai le malo i Apani. O le sile o fulfulanga le fiungal minister so i fua malo loina ta fito valasi. E fitu ta'avale ambulance fau o lo whaamea lofa mai i Apani. Ai taluai, e le o yeisa ta'avale leo muenga wa atofa i leisi ta'avale iai. E ao fiai ma le toe whaale leo la tau ea malulu. O le toe whaale leo follow si o manga o lo whaatalitali ai ngase. O le whalemai whaitu malo i sa vai lea foi na te talo ane lo la tau whaipule mo leisi ta vale. O se teimila ta mai whala au loa ai lea foi fisosoani mana o mia mai le malo i Apani. O la au loa lava i Apani yana fisosoani o tane vai whale a onga ma leuna i ol so i fua o oina o whanaua Samoa. Ina ia whaonga taimi awa noa pangota ma awa la ai foi la tau e whaitau tusi e fisosoani o la tau mawhau ma nganga. Leisi lea mafua anga o le manatua i o le malo Peritania e whaapa anga mal company le SAP i le whaunga o le whalatusi fau o le whalpuipui i tano malala. E le whau le fsosoani le SAP sa moni mawina
O le latou fesoasoani foʻi lea sa faia pe ona iai tusi faitau o so o se tuaiga i le fale puipui tafaigata peitaʻi o tapenaga o le fale tusi fou i le fale puipui tanumalala o le a tatala ai se taimi o le masina o Novema. Ma le tala miliona le tau o le company fou le Roland lea na tatala aloa ia ia nafi tonga fuafua. I whaamamongo o tusa le tolu sifulua tausaga talo na whaavae le company o le Roland mo le whaia o nono ngā tupe a ingam tangata taito tasi a whaalapo te putonga. I le talanga o le company le nei le Roland e ana ia e le fionga e tau le Papa Hunt went ma le faltua ia Pula Flora to Mata went sa ngā lulu e ai la oi Amerika i tausanga o tuanai, peitai. Na o mai sa mo le a feiva sela o walufitu. Ma tanga ai ile mana o mia o le foi sosoani o lo tato tunu. Na o to e foi mai le luata sanga mulmuliane a feiva sela o waluiva. Ma fa atu lo le Roland ma tu uai i o la tau ainga i Samoa e fa awau. Lua fe ma le lima foi mai i Samoa ai o ai le tele o tangata. O tatala le sipisinisi sa va i tolu luata sanga mulmuliane. O tala le office telefonga falua tufui opa ina ua moli mawina ai le tupu peo le pisinisi. O le fionga le pale mia fia mea nao mimta afan sauno e alo ia mai ia avel fa aftaiman fa malo. O le tā ua ngā luenga na whau e tangata Samoa, mō tangata Samoa ai maise i teimi nei le ati na ina o Samoa mō Samoa. E o mai nei e luas flua fe tangata i upolu o lo aita la futupe mai le Roland ma le lima afe i sawa i wa whātua i foi ma le isiona ofisa i le motele. Tala nao le nei tula mai lau Samoa Entertainment TV ia pia.